COVID-19 vaccine trial da volunteer ama shire. AstraZeneca amasung Oxford University na develop tawba COVID-19 vaccine gi clinic and trial manungda volunteer ama ngarang leikidre haina Brazilian Health Authority NBSA na phongdokre. Adubu vaccine asigi testing tawbagi thabakti bakhatana adumak chathagani haina phongdokhi. Trial asigi aron athupki sana pathap adu yenglaga masigi matangda akuppa maroldi phongdokhide. Ahum suba phase ki clinic and trial asida mateng pangliba Sao Paulo gi Federal University nadi siriba miyoi adu Brazil masani haina tonganba statement amada phongdokli. Adubu mahak adu kadaida leibano haibadugi akuppa maroldi haikide. Panbayai Brazil na hojik phawbada United States ke hek mathangda COVID-19 na miyoi lakh amaga lising yangkhai mari sianduna laina asina khwaidagi hena soalaba ani suba leibak oiribani. Aduga atoppa paw amana Singhat Kendragi Independent Mirep Chilun Thang Mirep Chelo Thokre BJP gi Mirep Ginsuan Ho uncontestare Mathang Thagi Tareta 60 Singhat Kendragi Marak Mikhal Asida Independent Mirep Oiriba Chilun Thang Mahaki Mirep che ngasi lothokibadagi Kendra Sida BJP gi Mirep Oiriba Ginsuan Ho uncontest oire Kendra sigi by election asida makhoi animak lamba taunagadabani Adubu Independent Mirep Chilun Thang na mahaki Mirep che lothokrabanina BJP gi Mirep Ginsuan Hauna Kendra sigi oina Mikhal asida mai pakle haina lawba yare 60 Singhat Kendra sida maraki Mikhal asigi Independent Mirep Chilun Thang na mahaki Mirep che lothokhiba aduga mari lenana returning officer na suserol ama thokre Kendra sida mai pakle haina lawba yaraba Ginsuan Hau Manipur do oirakhiba rajniti gi tangdu leita daba tangkak amada Congress ki MLA phamdagi resign tawduna BJP da sagut khibadagi maraki Mikhal asi pangthoknaba ECI na matam lepkhibani Ginsuan Hau na Congress tagi resign tawduna MLA thadokhiba matam aduda Wangkhai Kendragi O Henry Lilong Kendragi MLA Abdul Nasir Wangjing Tenthagi MLA Paunam Brojen Wangoi Kendragi MLA O Lukhoi su yaukhibani pangthokadoriba maraki Mikhal asigi Mirep che lokthokpagi matam hayeng nungthin pung mari phawbani ngarang Mikhal asiga mari leinana chathakiba scrutiny da punna candidate taramanga Mirep oina yakhrabani adubu Wangoi Kendrada Independent Mirep oina Mirep che pisinkiba hiroktagi marangthem totom sana LS nongsabagi Mirep che di reject tawkhibani Sathakiba scrutiny aduda maraki Mikhal asida candidate oiba yakhraba sing adudi 22 Wangoi AC da BJP gi oinam lukhoi NPP gi Mirep khuraijam local amasung Congress ki Mirep Salam Zeni 32 Lilong Kendra Congress ki Mirep MD Azizul Haq Independent Mirep Antas Khan Independent Mirep MD Abdul Jabbar Khan MD Abdul Nasir amasung Wangma Mayum Resmani 34 Wangjing Tentha Kendra BJP ki Paunam Brojen INC ki Morangthem Hemanta Singha Independent Mirep Sarangthem Manaupini 51 Saitu Kendra INC ki Lamtin Thang Haukip amasung BJP ki Ngamthang Haukip ni 60 Singhat Kendra BJP gi Ginsuan Hau amasung Independent Mirep Chilun Thang ni pangthokadoriba Kendra manga gi maraki Mikhal asida kana na karam ba Kendra singda lamba tawnagani haibadu hayeng nungthin pung ahum gi manungda khangba ngamlagani aduga atopa paw amana asiba hakchang ama tawtharakle ngasi ayuk Thobal Marin gi Yaripok sangamdabi mapata nupa amagi asiba hakchang tawtharakpa miyamna ubadagi police ta paw piraba matung police na asiba hakchang adu lokhatkre laikhidraba miyo adu masak maming hojik phawbugi oina sapchaba khangba ngamdri hairi aduga atopa paw amana kumbi da miyo positive oiba yaurukpadagi kumbi kaithel thingjinkhre Primary Health Center MO in charge Dr. KS Biswajit ki Luching Makhada Kumbi Urban Development Committee na thengkhang ani thong na silakpa COVID-19 gi rapid antigen test ngasi lotion bada punna miyoi mapan COVID-19 positive oiramba thengnare ahan boina thasi gi tarani panda Kumbi Central High School da lenga nga phiba chana kanglon ngak na pangthokhiba COVID-19 gi rapid antigen test COVID-19 adu da punna miyoi manga positive oiba thengnaki aduga makha tarakpada October 18 da IB Road Community Hall da sinkiba COVID-19 test tawbagi kem aduda amuk miyoi mari COVID-19 positive oina thengnabadagi punna ngasi phawbuda miyoi mapan naramba thengnaki Nagalamoromda COVID-19 positive oiramba miyoi sing lenga ki medical department na section thorang lokhatpaga loina na quarantine center sing de thamkhre haina KUDC gi secretary Wahengbam Rokichan Singha na phongdorli Kumbi manung da miyoi mapan na COVID-19 positive oirakpadagi section thorang oina thasigi kunthama thoi phawo Kumbi kaithel KUDC amadi Kumbi Municipal Council ani punna khusam naraga thingjin baga loina na miyam punba thingjin khre
KUDC की थौमीसिंगना नुमिदांगदा कुंबीगी मफम खुदिंग पब्लिसिटी चतुना मालेमना किनरिबा कोविड-19 की लाइचतगी ngathoknaba World Health Organization पीबा चना कांगलोनसिंग मियामदा पाक्तकना खंगनबगा लोइनना मियाम पुनबा मदि युमदगी मपानदा थोक्तनबा सेक्शन वाइसिंगसु खंगनख्रे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की CMO अमदी PIC कुंबी की MO इंचार्ज अनिगी मखादा थबक अदु माई पाकना पांगथोक हनखिबगी दमक KUDC ना CMO अमदी MO इंचार्ज की टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमदी मणिपुर लेंगाकपु थागतपा फोंगदोरगली अदुगा अतोप्पा पाव अमना RTI की पाउखुम फंगद्रबदी कोर्ट चटलगनी एक्टिविस्ट हाना इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट IFDC हाइन खंगनरंबदगी हौजिकना वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट WRD हाइन खंगनरिबा डिपार्टमेंट असिदा हौजिक BJP न लुसिंगबा चुंगसिनबा लेंगाक असिदगी अरुबा थबक्तगी पोथाखरबा गुरुमयुम रोबिंद्रो शर्मा कौबा मियोय अमबु चना कांगलोन वांगमदा तांकक नाइना डिपार्टमेंट असिदा थबक पोहंदुना वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट असी कांगखोंग चाहेनबगी मतंगदा इम्फाल ईस्ट की कायराउ बित्रा मयाय लेकाइदगी मुतुम वायोजित चहिन कुंथा मंगा अपोप मुतुम मधुमंगोलना लेंगा की मणिपुर इंफॉर्मेशन कमीशन दा वाहंग कया की पाखुम पीबीनबा वाकट्रे इरिनबुंग पुलिस स्टेशन कोनबा कायराउ बित्रा मयाय लेकाइदगी सोशल वर्कर मुतुम बायोजितना एप्लीकान ओइदुना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की मखादा वाहंग कया की पाखुम पीबीनबा सही सी हौखिबा जून 19 दा इम्फाल की खुयाथोंग दा लेबा PWD की ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा लेरिबा मणिपुर लेंगा की वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट मणिपुर की स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर खुगा प्रोजेक्ट सर्कल दा वाकटकी मणिपुर लेंगा की वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट ना इंजीनियर इन चीफ की पोस्ट पाइनबा थोखिबा अपॉइंटमेंट ऑर्डर एंगेजमेंट एग्रीमेंट PBU डिपार्टमेंट असिदा इंजीनियर इन चीफ अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट की रिक्रूटमेंट रूल PU ममांग सही की सेप्टेम्बर 23 ता फमखिबा कैबिनेट मिफमना मणिपुर लेंगा की वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की चीफ इंजीनियर ओइरंबदगी पोथाखरबा G रोबिंद्रो बु डिपार्टमेंट असिदा तांकक नाइना डिपार्टमेंट असिदा इंजीनियर इन चीफ इंजीनियर OSD ओइना बवारेब लौखिबगी ऑर्डर कॉपी फंगनबियु हाइना वाकटखिबदुगी पाउखुम पिरक्तबदगी एप्लीकान मुतुम बायोजिना इम्फाल की सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स दा लेरिबा डिपार्टमेंट असिगी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी कमिश्नर सेक्रेटरी दा सही असिगी सेप्टेम्बर 13 WR रिविस नंबर 756 डेट 0709/2020 दा मखा ताबा पाउखुम पिबिनबा वाकटपदा पाउखुम पिबिखिते मधुदगी मखा ताना RTI एक्टिविस्ट मुतुम बायोजिन मखा ताना मणिपुर लेंगा की वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट ता अनोबो पोस्ट अमा सेमदुना मियोय अमा डिपार्टमेंट असिदा इंजीनियर इन चीफ हापखिबगा मरी लेना RTI की खुथांगदा हनखिबा वाहंगसिंगी पाउखुमदु पिबिनबा सही असिगी अक्टोबर दा मणिपुर लेंगा की मणिपुर इंफॉर्मेशन कमिश्नर दा मखा ताना वाकटख्रे मसिदसु पाउखुम पिबिरक्त्रबदी अचुंबा असेंबगी दमक मणिपुर मियाम गी दमक मरी लेनबा कोर्ट चटलगा वाकटलगनी लेंगाक असिना चना कांगलोन की वांगबदा तौबा हाइबसी लाइबक थीबनी हाइकी अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो भी यंग खुदिंगमकपु थागतचरी।